En 1545, le Navarrais Bernard Techepare savait sans doute que le sien était le premier livre imprimé en langue basque. Dans l'un de ses poèmes, il fait remarquer la valeur de cette langue en tant que véhicule de culture et le besoin de la montrer au monde. El bajo navarro, Bernat Etxepare, era consciente de que el suyo era el primer libro impreso en euskara. En uno de los poemas de esta obra, de 1545, pone de relieve el valor de nuestra lengua. Le reconoce el prestigio social que le corresponde como lengua de cultura. Uste zuten, ezin eskriba zaiteien. Bertze jendek uste zuten, ezin eskriba zaiteien. Olai dute forogatu, engainatu zirela. Olai dute forogatu, engainatu zirela. Euskara, euskara, Bertzakoro izan dira, bere goien gradora. Bertzakoro izan dira.